إنادالن يحملن جدو ذي ثمدين تنتيزي وزو سعان سين وسن أس الجمعة وسن السبت أكنا ضرون أولين بويذا ردي كين يثقبوش الجزائر أرد يرزون إثاميوني مخلفا تمورث الصلاة سعيد تزروت التمدين تساجديت نغلا نوفال فيل نسقساوني دماس دبيان عبد الكريم اسلوي تسقموت نغلا ليغ نجدون الولايه نتيزي وزون يديه قال القديشاكي اسيد نسل نمبر جلوبال يعني لو نمبر توتال d'athlètes Xmerna Inch'Allah, les 2 journées guinéens, il va avoisiner les 700 à 800 athlètes avec leur encadrement, donc en plus de leur encadrement. Par rapport à nous dans la Coupe d'Algérie, c'est les champions de région, donc les régions à travers le territoire national. Donc les champions de région, les équipes championnes de région qui sont qualifiés de leur région nationale, et aussi les équipes de l'élite. Des nationales 1. Elles seront directement engagées. Donc je pense que pour le niveau, il sera assuré. C'est le top niveau du judo algérien qu'on va voir durant les 2 journées guinéennes. Donc نولي المولوديه d'Alger, نولي اليوسما, نولي الحراش, نولي ذا غينيان دي تيزي وزو هذه اللي لي زيكيب ايواضيين نتيزي 3 نداكي تيزي وزو غير البوماس. Donc il y a beaucoup de clubs qui sont engagés. Je m'excuse وزميرات نتيت سيتي مرة. Donc les champions d'Oran, les champions de Constantine, les champions d'Annaba, donc وكذا غير كل هذا حضرن les champions du sud aussi. Et les conditions matérielles, est-ce que tu as gagné tout là? Alors pour les conditions matérielles, normalement tout est prêt. Nous sommes en train de régler les derniers détails. Bon, la pesée est d'ailleurs avec l'arrivée de l'équipe de la fédération, donc la pesée officielle est pour les conditions matérielles, tout est prêt. Bien sûr avec ثمليليين إنادالوني مقرانا نغلي السنيور أما سولاوين أما ذي المزيين أديلين تسن السبت يتصبحيت أكو تمديت إيوي بغان أذي يرزو أذي والين ما يوفى مكان تزوزو بالقاسمي محمد سعيد بربر تلفزيون.